Uksongo kusikuywan munasqa wawqimasi allin hamusqa kay programación Seminario de Enriquecimiento Misionero nisqaman. Kay pisqa paqaripi noqanchik tinkunarikunchik ichari allin hamusqa kaychik entonces. Yachaykunandiyapaq niwanchik willakuy usqayniyuq nispa. Mayqin karqa chay willakuy? Noqanchik tarispa kasun Diospaq palabrampi. Chayrayku usqayta kichari Diospaq palabranta kay libro de Mateo niwanchik ichari capítulo 22 versículo 9 nispa ahinata. Chayrayku llaqtamanta lluqsiq ñanman richiz. Pitachata rigichik chayqa casamientoman mikhunaman waqllamuychik nispa. Pichatata rimuygichis chayqa waqllaychis casamientoman nispa. Ari, tarea noqanchikta Señorninchik dejawarqanchis sapa ninchikta. Chayman hinata maychus kamachi karqa ichari noqanchik parlarqanchik Guillermo Millermanta. Noqanchispis reparanchis kay yachaypi imaynata kay millaritas, creyentes milleritas karqanku. Pikunachus creerqanku Jesucristo kutimuyninmanta. Entonces paykunaqa nerqanku rinanchis tiyan tukuy laduman, tukuy ayllusman llaqtasman chayana tiyan runamasinchikman. Yachachimuna tiyan Jesucristo watejmanta kutimunanta. Wakinkunataq nerqanku ari, pero imaynata noqanchis chayasun chaypi. Aska oraciónwan paykunaqa yuyayninkuman hamurqa hatun congresota campestre nisqata ruwasunman chayri. Tukuy runamasinchikta invitasun. Creekta mana creekta chaypitaq predikasun Jesucristo kutimuyninmanta. Entonces paykunaqa oraciónman churaspa chayta piensarqanku. Wakinkunaqa munasqa wawqimasi reunikurqanku paykunallapaq. Entonces nerqanku mana noqallanchikpaqchu kay mensajeqa. Runa karqa Collins nisqa ichari payqa nin mana noqanchik rinanchis tiyan predikamunanchik tiyan ichapis kay ultimullan k'ayninchik kanqa. Manoqanchik quedakusunmanchu kay verdadwan kay creeywan sapallanchik rinanchik tiyan predikamunanchik tiyan nispa. Entonces chayrayku munasqa wawqimasi urgente predicananchik tiyan. Chay 1842 pi paykunaqa hatun congresopi votaspa karqanku imata chay congreso ruwakunanta. Chayrayku chay congresopi nin ashka runas risqanku. Chantapis cuentallawanchiktaq Josías Lich nisqa pay calculasqa entre 500 y 600 personas conviertekusqanku Señorninchikman, bautizakusqanku, aceptasqanku Jesucristo kutimuyninta palabranta. Maska kusikuywan chay tiempopi kay kamachikkuna adventistasqa hap'ikuspa karqanku kay verdadta. Sonqonku ukhupi mirarispa karqa Diospaq munaynin, Diospaq evangelion. Kay tiempopi noqanchispis munasqa hermano hermana imaynata kay hermananchis Elena G. de Huay nerqa ama manchikunachischu tiyan imachus hamunqa ñawpaqman. Sichus noqanchik mana rikuspa kasun Señorta chayqa manchikusun, pero paywan kasanchis chayqa ñawpaqman thaskinachik tiyan predikaspa palabranta nispa. Kay tiempo noqanchikta tokawanchik. Paykuna qallarispa karqanku, kunan noqanchik siginachik tiyan, noqanchik t'ukuchaspa kasun Diospaq kutimuyninta predikananta. Jesucristo waqllasasuyki qanta. Ari hermano, pichus uyarisayki qanta chiklasuyki predikanaykipaq Jesucristo kutimunqa watejmanta. Suyasasuyki nispa ninayki tiyan wawqimasiykimanta. Ichari? Entonces amaqonqaychu pisqa wawqimasiykiman waqllarispa waturikuy yachachiy kay verdadta chantapis waturikuspa oraciónwan yachachiy runamasiykiman.
Maska kusikuy noqapaq tinkunakusun k'aya watejmanta mark'ayta apachimuyki.